Lang kita. Orang setiap mana kaham lah. Mati kirinya. Mari kita kerja. Tak siang makan kayak biasa. Mau jadi seperti Tam tong ni. tam. Itu orang ini dia sama saya Di sisi nol kita lihat aja yang kelas ini, apa ini tangga kayak jauh gimana nih? Kamu kayaknya kamu col. Daily nu pray ang office pray sekarang sampai serai nu 8:30 ro school ro kang ang 8:40 ro kena office half hayo nge tini ki kisa light ni khangka ang konglis ro kisa jumpering ro o temporary connection ni line tanah ni kisa bakha ge pray 9:00 ro kam thangka 9:00 ro tamui ang just office half hayo kang prothoma ang sini server room counter khulo pore office khulo na nai khang ge yang side by side doka ki ko obo hai ta hai kyong ro ke manjak nge kyong ro manjak hin ang habui tang kha ni habis naik kata hake ikon aja nih yang bisa gue ekdum godres tuh kalau gak nggak sini tar nggak timpol pray di paket tuh mani apa tuh oper telang jak manggal kah nggak gitu laptop tuh telang zalia nggak aja tar di sini tah sana apa koita mana telang jak hati store sini duita store bisi kaisa store ke talabok kah kaisa ini talabok kah pura tala tulu telang tangga tak tahun telang jak apa sih aste hisap kayak sih. Ustur nih borat telang zakah. Ustur nih cuma betul nat boltu plus tarok bisa telang zakah na. Kan kita tam telang zakah ya sentik sih hisap naik kan sih saya mention tak pas tang ini bawa telang zakah kaham sih hisap malah yang tuh. Sarap nih bung kai. Ang oro manajer bisu saran jomat ya porto bil elektrik sabdi sonita.